Hello, welcome back to the Basic English with JB Clever. Today we're gonna learn when to use articles. There are many rules, but today we're gonna get some most important you must have to know. Ni ukuvuga ngo tugiye kurebera hamwe articles. So hari amategeko menshi y'uburyo wakoresha article, ariko uyu munsi tugiye kurebera hamwe ay'ingenzi wagakwiye kuba uzi cyangwa se wagakwiye kumenya. Using article incorrectly can make a sentence sound strange. Ni ukuvuga ngo gukoresha article nabi bishobora gutuma iyo nteruro yose yumvikana nabi cyangwa se igira ubundi busobanuro. Ni ukuvuga ngo kugira umenye gukoresha iza articles neza byagusaba kubanza kumenya ijambo bita noun. Noun ni iki? Numva noun uzajye wumvamo person, things or animals. Nuvuga ngo noun can help you to know when to use articles. Nuvuga ngo noun ishobora kugufasha kumenya igihe wakoresha articles. Nukuvuga ngo article ni eshatu. Hariho a, an and the. Nuvuga ngo izi article zirimo ubwoko bubiri. There are two types of articles. Habaho definite articles and indefinite articles. So definite articles ni the. Indefinite articles ikaba a and an. So tugiye kurebera hamwe n'iryari wakoresha article a n'iryari wakoresha article n. Ni ukuvuga ngo dukoresha a before a consonant or a consonant sound. Tugakoresha n before a vowel or a vowel sound. Urugero hano: a boy, a cat, a dog, a house, a teacher, a table, a watch, a car. Nuvuga ngo ubona ko nk'urugero hano kuri boy hatangijwe na b. So tusanga ko hano kuri dog hatangijwe na d. House hatangijwe na h. Nuvuga ngo iyi a ibanza mu gihe habanjwe consonant. Consonant ni inyuguti ibanza. B, d, h, c, t. Izo nizo bita consonant. So iyo hatangizwa consonant icyo gihe dukoresha article a. So tugakoresha article n mu gihe hatangizwa na vowel. Vowel nuvuga ngo ni a, e, o, u. Nizo vowel. Urugero hano: an umbrella, an ice cream, an apple, an elephant, an onion, an egg, an actor, an orange. Nuvuga ngo aya magambo yose agiye atangizwa na vowel. Hano kuri elephant urabona ko hatangizwa na e. Umbrella urabona ko hatangizwa na u. Ice cream urabona ko itangizwa na i mu cyongereza. Apple gatangizwa na a. Egg gatangizwa na e. Nuvuga ngo dukoresha n before a vowel. Tugiye kurebera hamwe n'iryari ukoresha n before a vowel sound, ugakoresha a before a consonant sound. Twabonye aho ukoresha itangizwa na consonant, tubona aho ukoresha itangizwa na vowel. Noneho tugiye kureba aho wayikoresha itangizwa na vowel sound n'aho ikoreshwa itangizwa na consonant sound. Urugero hano: university, European, hour, useful things, one-eyed person. So nuvuga ngo aya magambo nubwo uri kubona agiye atangizwa, urugero nko kuri university ntago dusoma university, itangizwa na u, ariko iyo turi gusoma tuvuga you. Turahatangiza article a kuko twasanze ko a itangira ikoreshwa before a consonant cyangwa se consonant sound. Bivuga ngo iyi u yabaye iri kumvikana nka consonant sound kuko ntago ikiri u, ahubwo dusoma you. European nayo irumvira gusoundinga you, European. Naho turahatangiza article a kuko twasanze ko article a ikora before a consonant or consonant sound. Urumvira gusomeka nka consonant you, ntago ikiri u. An hour, urumva hano kuri h ntago tusome an hour, ahubwo turi gusoma hour kuko iri gusoundinga like a. Kandi twasanze ko i n ikora before a vowel. Rero a ikaba ari vowel, h ikaba consonant, none ntago iri gusomeka nka consonant, ubwo iri gusoundinga like a vowel. That's why tuhatangije n, an hour,
useful things, useful things. You iri gusandinga like you, ntabwo ikiri igifite wa mwimerere wayo wa vowel u, ahubwo iri gusandinga like you. One eye person, iyi o urabona ko ari irimo gutangira ariko noneho iri gusandinga like w. One eye person. Turashiraho article a kubera ko article a ikoreshwa ahantu hatangizwa before a consonant or consonant sound. So tumaze kurebera hamwe ni ryari wakoresha indefinite articles a and n. Tugiye kurebera hamwe ni ryari utakoresha indefinite articles a and n, ni ryari utazikoresha. So guys, nuvuga ngo ntabwo dukoresha indefinite articles mu gihe iryo jambo riri mu bwinshi, ntabwo twigera dukoresha indefinite articles, ahubwo dukoresha indefinite articles a and n mu gihe iryo jambo riri muri singular, mu bukeya, naho iyo riri mu bwinshi ntabwo dukoresha indefinite articles. Urugero hano muri singular twasanze ko dushobora kuvuga ngo an actor, a boy, a cat, an apple, a dog, an hour, a doctor. But mu gihe aya magambo agiye mu bwinshi ntabwo dushobora gukoresha indefinite articles. Urugero actors, boys, cats, apples, dogs, hours, doctors. Ntabwo mu gihe agiye mu bwinshi icyo gihe ntabwo dukoresha indefinite articles a and n, ntabwo twigera tuyishiraho. Urabona ko hano muri singular twayishizeho ariko muri plural ntabwo twigeze dushiraho indefinite articles a and n. No indefinite articles is used with uncountable noun. Ntabwo dukoresha indefinite articles a and n mu gihe turi muri kuvuga ku bintu biri uncountable noun. Uncountable noun ni ibintu bitabarika. Urugero hano milk, love, knowledge, beauty, water, snow, hair, sugar, air, happiness. Bivuga ngo ibi bintu ntabwo ushobora kubibara, ntabwo ushobora kuvuga ngo amata abiri, ntabwo wavuga ngo inkundo zitatu cyangwa se enye, ntabwo wavuga ngo ubwiza burindwi, ibyishimo ntabwo bibarika, nta inkundo zibarika, ahubwo ibi bintu babyita uncountable noun, ntabwo bibarika. Ahubwo dukoresha indefinite articles a and n ku bintu bibarika. Nuvuga ngo ruguru twasanze doctor, tuhasanga actor, tuhasanga cat, apple, dog, hour. So nuvuga ngo apple wazibara ni zingahe, wabara ngo cat injangwe zingahe, wabara dog ni zingahe, wabara boys abahungu bangahe. But ntabwo wabara ngo inkundo, ngo ubumenyi, ngo happiness, ibyishimo, ntabwo ushobora kubibara. So dukoresha indefinite articles a and n ku bintu bibarika, biri countable. Ntabwo dukoresha indefinite articles ku bintu bitabarika, uncountable nouns. Definite article the. Definite article is used with both singular countable noun and uncountable plural noun. Bivuga ngo ikoreshwaho mu bwinshi, mu bukeya, bibarika no kubitabarika. So bivuga ngo ho irakoreshwa, ntago ari indefinite article. Hano hose turayikoresha. Urugero hano I saw the bear in the Yellowstone National Park. Nabonye iri bwoko bw'inyamaswa muri Yellowstone National Park. Urabona ko the bear iri mu bukeya, ni inyamaswa imwe. Ariko uvuze ngo I saw the bears in the Yellowstone National Park, urabona ko yahise ijya hehe, mu bwinshi, zabaye nyinshi. We use indefinite articles a and n to talk about things or person unknown. Bivuga ngo dukoresha indefinite articles a and n mu gihe turi kuvuga umuntu cyangwa se ikintu kitazwi. Naho tukoresha definite articles there mu gihe turimo kuvuga umuntu cyangwa se ikintu kizwi, kiri countable and uncountable, kiri singular na plural. Icyo gihe dukoresha definite article turi kuvuga ikintu kizwi. Urugero the boy in the gray brother is my brother. Uriya muhungu wambaye iriya koti rya brother ni umuvandimwe wanjye. Brother ni ikoti rya costume riba ridasa n'ipantaro yaryo, icyo gihe ntago baryita suit, ubwo baryita
brother. So arimo kutubwira tumaze kumenya uwo muhungu kubera ko yamuturangira atubwira ko ari umuvandimwe, that's why yakoresheje definite articles. So we use indefinite articles a or n when we talk about the things or person unknown. Mu gihe turi kuvuga umuntu cyangwa se ibintu bitazwi dukoresha indefinite articles. Means that a and n are carried indefinite articles when you are talking about things in general but not specific. Bivuga ngo tuvuga ko biri indefinite kubera ko turi kuvuga ibintu muri rusange ariko bitari specific, bidasobanuye tutanazi. That's why tuvuga ko abiri indefinite. So urugero hano, I need a phone. Nkeneye telefone. Uvuga ngo telefone ntabwo yi described, ntabwo izwi. Ishobora kuba Samsung cyangwa se iPhone cyangwa se n'indi yindi za Huawei n'izindi. So iyi phone iyo ari yo yose ni any phone. Nkeneye telefone iyo ari yo yose. John wants a shoes. Bivuga ngo John akeneye inkweto. Zishobora kuba ubwoko runaka n'inkweto iyo ari yo yose. Ishobora kuba Nike, ishobora kuba Puma n'izindi nyinshi. Ntabwo arimo kugaragaza inkweto iyo ari yo. Bivuga ngo dukoresha indefinite articles mu gihe turi kuvuga ku bintu bitagize gute, bitazwi. Definite article the is carried definite articles there when we are talking something specific. Bivuga ngo tuyita kari definite article mu gihe ibintu turimo kuvugaho bizwi, biri specific. Means that we use the when we're talking about something which is already known. Tuvuga definite articles mu gihe bya bintu turimo kuvuga bizwi na wa muntu turimo kubwira, known by the listener. Urugero hano, nobody lived on the moon. Nta numwe utuye mu kwezi. Nta numwe utazi ukwezi. Ukwezi twese turakuzi. That's why ukwezi kuri already known, kurazwi. Nta numwe utazi iki ukwezi. Can you open the window? Can you open the window? Idirisha uwo muntu urimo kubwirwa bari kumubwira narifungure kubera ko iryo dirisha arimo agiye gufungura arizi. So tumaze kubona ahantu dukoresha definite articles and indefinite articles. Tugiye kurebera ni hehe udashobora gukoresha definite or indefinite articles. Nuvuga ngo ntabwo dukoresha indefinite articles cyangwa se definite articles mu gihe turi kuvuga amazina y'abantu. Urugero, Clever, Steve, John, Amina, ntabwo dushobora gukoreshaho any articles ngo babe bavuga ngo the Clever cyangwa se a Clever, a Steve, the Steve, Amina, ntabwo bishoboka. Ntabwo dukoresha article iyo ari yo yose hano mu gihe turi kuvuga amazina y'abantu. So ntabwo dukoresha article tena mu gihe turi kuvuga amazina y'ahantu, place. Urugero, America, Japan, Australia, New York. Ntabwo mu gihe turi kuvuga amazina y'agace k'ahantu ntabwo dukoresha articles. But we say the USA, the UK, the Czech Republic. Nuvuga ngo dukoresha hano kuri the USA, the UK kubera iki rero? Nuvuga ngo ibihugu bifite ibi bintu nka state, republic, kingdom, federations, union, emirate, nibyo byonyine bikoreshwaho na articles. Naho uvuze ngo urugero ngo nka Australia, like Japan, America, ntabwo dushiraho articles kuko habaho south na north. Icyo gihe ntabwo dukoresha any articles kubera ko ahantu harimo republic, state, federation, kingdom, union, emirate, aho niho honyine dukoresha definite article the. So hari igihe dukoresha definite articles mu gihe turi kuvuga nk'amazina y'abantu mu gihe uwo muntu turimo kuvuga asanzwe azwi. Urugero hano, are you the innocent mother? Turimo kubaza innocent, dusanzwe tumuzi. Bivuga ngo turi kubaza uyu niba ari we mama wa Innocent kubera ko Innocent twe dusanzwe tumuzi. So dukoresha article there kubera ko turimo kubaza uyu muntu niba Innocent tuzi uyu ari we nyina. Urumva ko rya zina ry'umuntu ryo twari dusanzwe turizi, ubwo turi gushaka kumenya nde uwo kari mama wande wa Innocent. Icyo dushobora gukoresha definite articles.
So guys, ndizera ko maze kumenya uburyo bakoresha izi articles, definite and indefinite articles, a, n and the. So nuvuga ngo ubutaha ntabwo bizongera kugora. So urumva ko ari ibintu byoroshye. So guys, niba wabikunze ntibagire kumpereza like, wibuke kugasharinga kubo ubona kagira akamaro, ntibagire gukanda ku kantu k'umutuku no kunzogera kugira ngo ujye ubona notification z'amasomo dukora buri gihe. So thank you so much. See you next time. Ciao ciao.